Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Imanishpataq kankuna purallataq makanakunkichik. Kayta chayta rimanakunkichik. Kankunapak shunkullapitik millay munaykuna kayta chayta yuyachikpimari chashna rurakunkichik. Imata munashpapish mana charinkichikchu. Wañuchishpapish shuktaqkunapaqta munashpapish mana imata hapi tukunkichikchu. Kichushataq nishpa makanakushpapish Diosta mana mañashpamari kankuna munashkataka mana hapinkichik. Mañashpapish millay shunkuwanmi mañankichik. Aycha ima munashkata rurashpa tukuchinkapaqlla mañashkamantami mana hapinkichik. Kankunaka waynayashpamari kawsankichik. Kay pachapaqta munashpaka Tayta Diosta phiñakushkataka manachu yachankichik. Mayhampish kay pachata munaqka Tayta Diosta phiñakmari tukun. Yanqallachu Dios killkachishkapika ñukanchikpi kawsachun Dios churashka espirituka ñukanchiktaka paypaqlla kachunmi munan nishka kanata yuyankichik. Ashtawanpish Dioska ñukanchik mana huyaypaq kaqpipish huyaq kashkatamari ashtawan rikuchisha nishka. Chaymantami Tayta Dioska hatun tukushkakunataka phiñanmi mana hatun tukushkakunataka hatunta huyan nishka. Llakikuna hapikpipish alli shunkuwan apaychiklla. Chashna kaqpika Tayta Diosata kasuychik diablotaka qariyaychiklla. Kankuna qariyaqpika payka kankunamanta mitikunqallami. Tayta Diospaqman kuchuyaychik paypish kankunapaqman kuchuyanqallami. Huchawan mapayashkakuna kankunapaq makita mayllaychik. Ishki yuyi puriqkuna kankunapaq shunkumanta mapa yuyayta anchuchichik. Llakirichik ay nichik kaparirishpa wakaychik. Asinapaq randika wakaychik. Kushikunapaq randika llakirichik. Apunchik Jesuspa ñawpaqpi tukuy shunkuwan kumurichik. Paymi kankunataka hatun yachinqa. Santiago 4:1-10 kama. Dioska kikinpaq mañashkakunataka kutichikunchu mana kashpaka mana uyashkashinachu rikurin. Shuk kutichishkata mana rikuna mana uyanaka yallitik llakichik yallitik desanimachikmi kay tukun. Tukuymanta yallika ya Diospaq ayudata ñukanchik ministerikuy ora. Wakinpika imamanta Dios mana kutichin upalla sakirishkata yachanaka sinchi shina kaqpipish kay Santiago librupika wakin yuykunatami rikuchin imamanta ya Dios mana kutichipaq kashkata. Kallaripika huchaka ñukanchik ya Diosun apanakuytami fitin harkan nitukunchik. Ñukanchik huchallishkata mana riqsirina, mana allichina, mana ya Diosta perdonta mañanaka ya Dioswan comunionpimi llakichin wakllichin. Chayshinami kawsakushka kaypaq kay Santiago libro kishkashkata chaskikuna. Makanakukurkanin kay shuk chayshukuna huchapi mana allita rurashpa kawsakurkakuna. Chaymantami ya Dioska mana uyarka mana chaskirka mana kutichirka paykuna mañashkata. Shukti yuyita kun paykunaka panda mañakushkata rikuchin. Tawkakutin ñukanchik ya Diosta mañashpaka ñukanchiklla pimi yuyita churanchik. Ñukanchikpaqllami mañanchik. Santiago pika achiktami rikuchin. Ya Dioska chayshina mañashkataka mana kutichingachu. Ya Dios munashkatami kikin ñuka mañana kanchik. Shinratik katikpika rikuchinmi ñukanchik kay mundo kay pachapi kushikunapaqlla mañashkata rikuchin. Chashna mañaqpika mana ya Dioska kutichingachu uyangachu. Kay mundo kay pachapaq yuyayka krichik umaqmi kan. Ñukanchiktaka laduyachingami Cristo Jesusta alli katinamanta. Chaypaq randika pushanmi thanganmi kay mundo kay pachapi aycha munayta rurashpa kushikuchunkuna. Chashnaka ñukanchikka ashtawanmi ya Diosta qhariyanchik ya Diospaq inimigukuna tukunchik. Kay mundo kay pacha munashkakunata katikushkamanta chaykunata ruwakushkamanta. Kayshina harkakunata kikinpaq kawsay picharishpaka chayta allichinaka achikmi kan. Kikinpaq ima shina kanapi ruraykunapi munaykunapi huchata ruwakushkamanta arrepentiri chayta saki Diospaqman kutiri paymi perdonanqa. Chaypaq washaka ya Diosta pagini pay kushanishka sumaq alli kawsaywan kushikuy. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.